aganusa no isut kaikarya no agdwa-dwa ka kaniya apay nga inayat na no di kaket kamde paayan ko'y ayan na imimbag pa'y kuma nga anges kuntay magudas wen biag ko aganusa no isut kaikaryan apay ngami nga nagamutan tataknun yak aglagam adu sa tatuy ayat nga inkay palakam sabay kuma dalika lunglundaan agdwa-dwa ka kaniya apay nga inayat na no di kaket kamde paayan ko'y ayan na imimbag pa'y kuma nga kuntay magudas wen biag ko aganusan no isut kaikaryan apay ngami nga jak aglakam adu sa tatuy ayat nga inkay palakam sabay kuma dalika lunglundaan sabay kuma dalika lunglundaan Taem manjay katuday bulong na't kumay payapay sabong na tising magaysay bunga na nagten tay kumindakitay no kumanan mabalin ag balinak
kumaasingsing. Mga umay may bisli-bisli, taramramay mo biag kuno mabalik. Uray naganus ka, takanen ka, uray na taka. Ketay tuy pusok, palumen na ka. No kumalan pinyaka, urusin ka, uray naganus ka. Takanen ka, uray na taka. Ketay ko'y pusok, palungin na ka. Silaw mo, di kakat ipaidam. O naranyag abulan, sang sangit ko indengam. Tuy nasip ngit nga lubong ko ing kakat silawan, tapno jak mayaw awan. Karim kanyak na umagen, samsam itek ni patay. O bulan ko aklunem, nang laylay tiyayat ko, inka kadi panas bangin. Un-unoy ko darasen ngay kedeng. Karim kanyak na umagen, samsam itek ni patay. O bulan ko aklunem, nang laylay tiyayat ko, hingka kadi panas bangin. Un-unoy ko darasen ngay kedeng. Tuy nasip ngit nga lubong ko, hingka kat silawan, tapno jak mayaw awan. Nalipaten kan kahunggan to'y puso. Basol ko kadi no'y waksikan dito'y panunot ko. Di akong madali
mangikol mo pagkat ikarin na anyan naranyag na ukawe mong katwad kenari papa uray matayak ko yayat ko aglayon balot nagtapuso daytoy panagayat ko natarnaw na pudno kristal tikas na ay awan rituer na unasen panagduaduan awan pagamtam tauray ni patay dinan tumakeltay ngayat na darisay daytoy panagayat ko ay di mangikulbo pagkat ikarin na anyan naranyag na ukawe mong katwa kenari papa uray matayak ko nyayat ko aglayon balot nagtapuso
puso ag saludsod ken ka. No agayatak iti may sadyak nga ta may kalangjak to nga ta aglulwa. O bitwenti namin gapuna daytoy pusok ketag may sa agamak man daytoy kararwa no ti masarakak nagkadua arupa. O bitwenjak ay napadasan ni ayat nga kasasampitan no padasek latat maminsan jak nga tamay kalang ipalit daangan. O bitwen sumbatan na ala sumbatang sa lusot ko ken ka. No rumbeng ngay na puna gaya may sa puso pagtaklinan to'y biyak. O bitwen jak ay napadasan ni ayat nga kasasampitan no padasek nga tat maminsan jak nga tamay kalang ipaglit daangan. O bitwen sumbatan na ala sumbatang sa lusot ko ken ka. No rumbeng ngay nakuna gayat may sa puso pagtaklinan to'y biyak. Sapay kumadyak nagrirong biyak ko kenyayat nga iniyawat ko ang wen kumanganapod mo to'y ayat ko ken kabiyak ko pasanta ken tangan anak
usasega Dila sumunga din Ngenday taladawang Suket tidungteng Jakat lama ikawan Tadinak metngat ay ayen Ay ayen aku namgen saan Awan kas itarit nam Amang ritnanu at dapay Inapakabalingan Yan tangay na subok kumeten Adi ka mayaw awan Di nakad met karbenan Na ay ayan nakakararwang Kaultit nilipa Nila sumang eten Nalaus asega Dila sumungaten Yenday taladawang Suket idungteng Jakat lama ikawan Tadinak metngat ay ayen Ay ayen gapong namyen saan Awan kas itarik nam Amang ritnanu atapay Inapakabalingan Yan tangay na subok kumeten Adi ka mayaw awan Di nakadmet karbenan Nga ay ayan nakakararwang Ser-serbina Nasamit nga langen-langen ta
ginto'y puso, di mo inilala na pudno nga ayat ko. Karing kanyak, ingka tinalikudan, martir ang puso na ikalat. Anya ba'y tiserserbina, nasamit nga langit-langenta,
tanbiag ko taaddakan dito'y arpad ko pudno nga ta wen pudno nga ta asika o biyag ko muamu lakong iti linak amko nga naguray ken ka adwalwa nagarubos gapuken ka di kan pagduduaan puso nga agpaay ken ka ikari asika iti ay ayate pudno nga ta wen pudno nga ta asika ken ti siya sapay kuman kan napudno dayta nga ayat mo nga ingka impaay kanya adintu maruksa biyag ko pudno dayta nga ayat mo nga ingka impaay kanya adintu maruksa biyag ko asinagdan usog agong maugawawa napamatek mo ayat ko na ulpi kauna ayat ko apaya alinipat mo to'y ayat ay dinakmuan na darisay natanok nga ayat ko
tured mo man asinaktan usok agumaw gawawa tapamated mo ayat ko naulpi kauna ayat ko apaya sawe man di nagpasula awan metitiam mo panagkurangan napaya nga ikalang na apay apaya apay apaya ngayon ka lang na biyag ko ayat ko apaya alinipat mo to'y ayat ay dinapnuan nadarisay natanok nga ayat ko ay tured mo man asinaktan usok agumaw gawawa tapamated mo ayat ko naulpi kauna ayat ko apaya sawe man di nagpasula awan metitiam mo anak kurangan apaya nga ikalang na apay apaya apay apaya ngayon ka lang na biyag ko ayat ko apaya sawe man di nagpasula awan metitiam mo anak kurangan taapaya nga ikalang na apay apaya apay apaya ngayon ka lang na biyag ko ayat ko apaya sawe man di nagpasula awan metitiam mo anak kurangan kaapaya nga ikalang na apay apaya Karing kanya asisyak laeng diin ka ay ayaten manibut pa'y nagsinggalu puso ken puso ta karing kanya
siyak laeng pangisagutan dahi tapuso tapok bugot tanto laeng ayan ayat ana bukele ikariken kabyag ko asikalaeng ti ayat ko ingganat agibus anges ko ket ikarimme kanya adin tumarsa ayan ayata karim kanya asisyak laeng pangisagutan dahi tapuso tapok bugot tanto laeng ayan ayan ana bukele ikariken kabyag ko asikalaeng ti ayat ko ingganat agibus anges ko ket ikarimme kanya adin tumarsa ayan ayata ikariken kabyag ko sikalaeng ti ayat ko ingganat agibus anges ko ket ikarimme kanya adin tumarsa ayan ayata ket ikarimme kanya adin tumarsa ayan ayata Tapnon sikap ken siyak
Grazie